إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد حمد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Babul Isra'i utawi kikubab nerangaken ngenggalaken mempercepat bil janazati kelawan janazah wa sama'il mayyit lan mirangaken mayyit wa qatili nafsihi lan wong kang mateni ing awak dhewe ne yakni bunuh diri wasana innasi lan ngelemi menungso alal mayyiti ngatasé mayyit wasama'il mayyiti lan amrih krungu ing mayyit karena mayyit niku bisa omong. Aku li sampean tak pangeding be pangeran tapi berusaha walaupun tak mereng soro sekera ngiding deka panggilan-panggilan si mayyit deki terangake hitung-hitung nika. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Asri'u ganjangno sapa sira kabeh, nyepetno sira kabeh. Asri'u nyepetno sira kabeh dulian bil janazati janazah fa intaku mongko lamun ana sapa jenazah ana iku solihatan kang bagus fa khairun mongko utawi kebagusan iku fa khairun mongko utawi kebagusan fa khairun mongko utawi kebagusan iku tuqaddimuna handinginaken disiaken sapa sira kabeh ha ing jenazah ilaihi maring khairun sawali wa intakulaman ana sapa jenazah ana iku siwa dzalika fasyarrun mongko utawi kaelekan iku tadhauna ndelehaken sapa sira kabeh ha ing syarrun napa niku fasyarun mongko utawi kaelekan iku tadaunahu nyeleaken sapa sira hu ing syarrun nyelehno an riqabikum saking napa niku gulu sira kabeh an riqabikum saking gulu sira kabeh
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu asri'u bil janazah. Tulian mekol jenazah ni suruh cepet. Tak bagus menginap mayit ni aslina. Aneka hadis menunjukkan untuk mempercepat proses jenazah mulai dari esolataki epekol sering epekol be suruh cepetan kok. Mekol mayit ni kala suruh cepetan suruh tulian. Sunnah hukum. Nah, apa perlu naik sabar? Anak saya Jakarta kita datang, masalah datang ya bakun mati. Cak kening majeng apa jeng ya neng kuburan ni ka kening. Sapun mari jelas aki bab nikah. Nah, maka sunnah hukum isra'ul janazah, tasri' mempercepat kelaban jenazah. Baik proses mulai dari mandi, mulai dari ngafani, mulai dari sampai mekolah sorot hulian. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Bila mayit ini yang bagus, maka orang saya mempercepat mekol nikah bagus karena napanya mana si mayit nikah juga keburu dengan nikmat-nikmat sampun lek janji aki tining Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yusari'una biha ila na'imil jannah wa sa'adatiha. Karena sesungguhnya mereka-mereka manusia yang memikul jenazah dianjurkan untuk mempercepat jika mayitnya tadi itu baik, orang yang bagus, maka si mayit pun kesusu keburu untuk dipercepat karena sop aja napa tulih ngak oleh belisan dari kebagusan mereka ben ngak oleh kenikmatan ben swarga. Wa ila raudhatin min riyadil jannah bentro tulia masuk ke kebunan-kebunan swarga. Ada orang masuk hotel, tiket lek teku, tiket masuk hotel lek teku, maka orang saya neku tiket hotel ni kapun karena pun bajana check in bajana masuk. Cepetan masuk, cepat lambat deki ngurangin datang kenikmatan sebedaning dalam hotel dia. Cepetan. Hari jam petok masuk, laku jam petok keluar. Kita mungkin masuk maghrib tak kira. Karena masuk jam petok pagi. Jam petok pagi boleh laku nampun check out harus keluar. Sebenarnya juga orang sebagus ini kan terotuli lagi ya. Fa inama yusari'una biha ila na'imil jannati wa sa'adatiha, karena mereka minta keburu tulian karena lek pakaten lak tining Gusti Allah kenikmatan sebeda dalam kebunan swarga. Pakaten lak. Wa in taku siwa dzalik mun mayyitan ka bener yang bagus sering coba ya tetap soro bebanter. Maksudnya malah tuli mahar saya celoper lah mahar lah. Tak wadruat malah lah tuli temotok sepetok ke dia. Jadi mun bagus ia soro tulian karena malah tuli oleh kenikmatan. Adapun se fa in taku ghairu dzalik yakni syaqiyah orang se syaqi orang se syarron orang se napa neka suratuli fal yusari'u ila takhallus biha malah tuli botos dia lah. Are ki odin ruwat maten ya ruwat kiyer ya. Dadi malah odin ngeruweten maten ngeruweten malah tuli potos ria tuli bendem. Dadi pada suratuli ya reng mate nikah. Jenazah nikah tak bagus sepengenep. Nang Indonesia nikah kadung biasa senekah. Kadung biasa apa? Abid ada teh kayak pengen sangkun tak bagus dapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi ada bu ya Ali he Ali thalathun la tuakhiruha bertelok perkara setek keninge pak akhir tek keninge tunda. As-salatu idza atat salat 5 waktu mulai depak dekik kah
ki meloro setengah tek keneng. Deki kaki meto-to kate keneng. Idza atat tek keneng mun dateng bekto mancing bekto masuk bekto salat la tu akhiruha tek keneng ya khiraki. Walaupun ya khiraki kelak lebih banyak saya berjamaah. Asar setengah 4 awal. Sekonek saya berjamaah. Deki mon pokok lema banyak saya berjamaah. Tetap pendapat selebih kuat adalah mempercepat solat karena amalan sepaling ekelebur tining Allah Subhanahu wa taala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu, yakni ning awal waktu. Sekalipun saya berjamaah lebih banyak. Ada orang kita laut alakoh, mun jam setengah 4 kita laut, mun pokok lemak diki banyak orang. Tetap lebih kuat pendapat yang kita nikah saya salat ning awal waktu karena nikah de sarah haditha thalathun beda telok perkara la tu akhiruha setek kening etunda ki penega sepertama as-salatu idza atat salat mula depak salat mula datang kening ada tunda menganjak dengan ki ka salat tuli tulian begeteh. Nomor 2 wal janazatu idza hadarat, janazah mula datang. Artinya ampun le siap. Mungkin berada di rumah sakit le datang tuli. Artinya pada keburu giru. Bila bagus terus tuli ngerasakin kenikmatan, bila coba ya orang malah tuli potos malah temetok sepetok. Wal janazatu idza hadarat, mun janazah ampun lah hadir, mun le siap. Donte anak donte mantoh percuma. Maka nang Arab nih kan. Bajang malam ini kebiasa, bahkan mana bajang kulaku tak nemu orang karena tedungkap pi nang Arab nih mon kulaku. Bajang malam cuma ki kendala nih kan toh saya ngaleh kuburan karena mon ning ekota nih kepada petugas pemakaman umum nih kan sebagian ngaleh bajar pacar beda seragam beda petugas khusus untuk ngaleh kuburan. Tapi masih tengah malam ya tetap ekale karena beda bajaran bodoh bujurna, mana kantor kan nyari kini ngembong, beri kerdu suruh bagi dak sing aleh. Timula jenazah ni kedatang tak kena ngapa akhir, makruh hukumah. Paham lagi? Nomor 3 wal ayimu idza wajadat laha kuf'an, randah mula nemu sekufu, tak bagus akhir-akhir randah. Njok koki ngaengan kok. Iya malah tuli lopa ya, malah beda teretan gula. Teretan dari umi ki teretan dari abah teretan beneran tu abi tak laki tanya ki apa mak tak lama laki ngayengan to kok dek caca aja ya tak lem lopah ya dan materi ngayengan to terus nyerat syarat engko oh bes berde disayain tangking bener gula teretan gula saya salah paham ya. Ada saudara siapa ada yai fulan. Oh ya wis. Teraki kok ya teraki. Apa cong? Yai ini semua kereng. Apa cong? Teraki bebek yai. Ada apa bebek? Nyondrat syarat apa itu? Tak lem kalau pada selake, tak lem pakai laki habis pun ngai nganto itu. Oh ya dentek. Warga luar ada tuan jinas lampino bagus mapan. Berde syarat ta kutu kabin engko jan. Mosok yai anu ya. Lah iya baca jiu syarat tadi ki bire nomenoman bingko. Ya kalau payongku. Langsung yai netok. Nelpon ke kula. Jauh belakang ngolo kakang ke kula. Jauh belakang enoko jajar di macam ring cem-cecer noko jajar. Saya tak tahu ring kok tahu ki sini ke kula. Melo ngeding boy kok. Ya kalau payongku borang yang nongko jajar boleh kok bukan alin kok kula ngolok caca kepolan pada ngeneng dari umi ngeneng dari abang ngeneng dari kula ngolok kakang kula ngolok caca nongko borang nongko jajar kang bercombon alin kok nongko jajar di macam ring cecer sengko tahu deh dia jangan gula masing kok pemain gitu ya keng tak rusuh pemain. Wal ayimu idza wajadat laha kuf'an randah
Mula namo saya kufu saya cocok karena tak bagus orang binek biti biar nikah kecuali mon pacet Aisyah lah sepo saya tak kemungkinan kuda orang tak masalah saya tandi lagi anu geleno muaten manu dadi piten tutu-tutu lagi orang lah dek sepengede tedung le tero kabeh macam le tak tuli akhirnya agak dadi piten dek dek disal kecuali le tua lah bore mason kuyuk dididik beda kuyuk dididik beda kuyuk tak apa-apa nah nikah tasri'ul janazah soro tulian janazah nikah mon mekol janazah soro tulian lah mekol nikah kutubi orang sekanan sabak kir kacer sekacer katel ke sabak sekir kanan paham iki jadi mekol sekanan sabak sekacer sabak sekanan cek gente rudo mungkin pah gelinding teh bekon almarhum Mak Busiri lambe tomana rundingan biku lepolan jauh dari kasada kuburan dejene ke jauh ketina apa mau gente rudo ya gente gelindingan ini kita pakai ngilangake kesunahan sampean Mak Busiri tikel karo banyak orang kehilangan kecuali ada yang semekol lah pekelundur mayit jele jangkul oh iki sini kan ki tikel tak koyo erok toro orang deki kanto kan ki Sobung untuk kecamatan Rembang ini tak pangki kul meneng kota pacet ada semekol lah pun sotok bareng bederudon nah kau saya ducale elong-elong lagi oleh pemain sepak bola saya mati oleh tapi tak menjadi care oleh menjadi tak menjadi la ilaha illallah aku aja kan biasa sotok elong-elong lagi kau apa apa mayit aja pemain sepak bola aja kan dia baca oleh aja nah jadi neka sunnah hukumah soro tulian nikah asri'u bil janazah tuli malai tuli mare nah mon bisa cek penginep cek bitabit karena jangan Nabi telok perkara setek kening tunda yang ki menika pertama as-salatu idza hadarat as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat laha kuf'an salat mola depak kebektona tek kening tunda nomor 2 mayit mula siap mula datang cuken tek kening tunda nomor 3 ranteh mula nomor saya tepak nomor saya cocok tek kening tunda sebat hebat orang bini ia tetap butuh orang laki karena lebih aman beda orang laki lebih tentrem lebih terjamin keamanannya mau nanti laki nah dari hadits nikah bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran sepertama kita nikah hukum daripada at-tasri' atau ta'jil bil janazah sunnah hukumah megencang mempercepat ngubur jenazah mulai dari proses sebarang sampai epekol suruh bentar mun bagus mayitah maka keburu setero ngerasakin kenikmatan kebunan surga mun coba mayitah male seodi male tuli puas male tuli potos karena hari saya ada banyak apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa mate jan ora bena inna lillahi baca orang sing eding bena inna lillahi alhamdulillah tompes mon setia nah tasri' bil janazah aneka soro kencangan toro tulian deka jenazah nomor 2 dari hadis ini berarti bisa kita ambil atau kita tarik kesimpulan wa karahiyatu habsiha menahan mayit ini ke hukum makruh menahan mayit hukum makruh cocok enggak saya beri malam bila beri malam menjengaki malam oleh tok peton pun gini masjidnya ini kan menjengaki malam bendem malam cocok nih kah tepat nih kesampun pengenap apa perlu apa boleh saat aku adu minu luar
lak melak cak ring timur lak melak keng lak melak entak maca zikir lak melak entak maca Quran main domino main sekak main domino maji itu beda dalam beri rokok beri kaca polan tujuan rokok ngebes jadi takut terwaro kok beda putun nah kula mahar jenazah dua nih kah beda bener jenazah acaranya ibu kasor nih beda foto dua beda rokok beda kopi beda minyak beda soroy beda kaca beda putun penasaran kula mak beda foto dua ya tas kasor serang kini ke si buare kok oh beda kopi beda rokok beda minyak nyaman dan beda jadi polan mole mon nyebu je mole maji kita kok keng kerong kesurian aja ya nah jadi tak bagus napa menahan jenazah berarti as-sur'ah bil janazah surah cepetan mulai dari hamlul janazah salatul janazah surah Isra bahkan dalam salat janazah ni ke sampean tak sunaki doa iftitah kabira walhamdulillah katsira subhanallah buratan wa asal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati ni tak sunaki ning salat janazah doa iftitah dalam salat ni kala baca kabira ni ka tak sunakin yang dalam salat jenazah karena mereka tulis cepat baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga tak yang jurakin yang salat jenazah karena malah cepat langsung bismillahirrahmanirrahim dia hanya sekater nikah alasna napa syariat mata agama nikah tak tak apa yang hukum sunnah tak ngokomen sunnah dekat doa iftitah dalam salat jenazah karena kita cuma malah tulis malah cepat tak suruh baca kabiro tak pada berengak solat lima waktu ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh bada dua khilaf pendapat para ulama bada sya'dabu pendapat Imam Syafi'i tetap sunnah walaupun lek kadain kelaban a'udzu tetap doa iftitah karena doa ada tempat tah sebagian ulama selain mula kadung maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ampun tak keneng maca tak ampun tak keneng maca doa iftitah ampun tak sunnah karena ke tempat tah doa iftitah marin Allahu Akbar sebelum maca a'udzu kecuali nang salat jenazah tak sunaki maca a'udzu bancukan tak sunaki maca doa iftitah atau maca kabira maksudnya malah tuli malah cepat malah tidak tunda mana kan tu tambah kompolitan boleh was ke tunda ke bodo pidatun semate celoper saksi teretan buat saya ki aduh orang saya apa nih ada benyan apa ya jadi epekol semekol ni kan malah napakan bodoh mayu sebentar sara can orang berarti bagus ji mayu darah apa bentar sara jadi masih coba suruh bentar lagi malah tuli potos je lah malah tuli biar je malah seodir karena beda yang setan ni ke beda se mustarih beda mustarah minhu beda yang setan ni beda orang se mate se istirahat beda orang se odi se istirahat dari se mate mun se mate istirahat orang bagus bonter jenazah malah dulu istirahat tempat peristirahatan terakhir kuburan nyaman mustarih orang se istirahat letak selesai boleh tak usah ngaji boleh letak usah rutinan boleh pun letak usah sholat berjamaah tak usah ngaji tak usah baca Quran letak usah puasa boleh istirahat beda si mustarah minu beda se orang se istirahat alhamdulillah LPG aman mate berarti saya odi saya istirahat benar saya mate saya istirahat mustarah minhu karena tak mesti orang jadi tempat istirahat kuburan nikah tak pasti jadi tempat istirahat kinyongo mun bagus mayit berarti jadi tempat istirahat mun coba berarti saya odi saya istirahat walau kunna idza kunna turikna lakana al-mautu rahata kulli syai' walakinna idza mitna bu'ithna wa kulluna nus'alu an kulli syai' cek saking sedan nek dadi tempat istirahat nyaman wa sandi otang mate letek taki nyaman
Saya tak apa jeng mate nyaman teh popoy teh nyaman lau kunna idza mitna turikna mon mate kuli sampean padewi mate hewan padewi mate kajuan teh yurus bi Allah Subhanahu wa taala ada hisapan la kana al mautu rahata kulli syai maka setan ini di tempat istirahat walakinna idza mitna bu'ithna keng jak lepah mon seta bangkit boleh jaga boleh wa kulluna nus'alu an kulli syai ban kul manjenengan bakal tanya akin dari segala sesuatu nika nyabeh nikmat kabine ka dunya seka andi anak bine so kabine santri murid ada tanggung jawab kabine ka tanggung jawab kabine ka maka di tempat istirahat mun pacet jenazahnya bagus sorobon tren ya maka mulai semakin mun saya semekol bagian semekol sorobon tren cek tahan mayit nih kaca dan teh laku dan teh keluarga dan teh kasah akabitan ya jadi nika napa hadis ini kan nerangakeun apa sunnah tasri'ul janazah nomor 2 wa karahiyatu habsiha nerangake makruh hukuma menahan mayit karena beda telok perkara setek keneng tunda salat mulai depak ke bektona mayit mulai depak jana mulai datang janazana janda tabarante mulai datang cuduna mulai tepak mulai tepak nah tadi di antaranya kini ketika yang tunda napanya mana si mayit ni kan mulai datang tekan yang tunda nah jadi mau bisa malam ki malam mau nangkung mau setengah 5 asar masalah jadi dia laku neser dharma rundingan mon beda guru beda kiai kipun lah atoraki Nabi nyona keluarga malam kak dinto mulai tuli potos bismillah masya Allah mater pada lancang ngomor kapi depak tak kira tak depak lepas deh saya tak ada mati idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi idza hamalta ila al-quburi janazatan mula mekol sambian jenazah fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu ketahuilah epekol lagi ya sambian epekol tak kira numpak mundur numpak katel pola mon semak katel jejel PAP tedung jejel tok rem rasana enten jaga boleh marin karo nyejel tok karena katel ini kan ngocak sangkun katel ini kan zamana sahabat sobung katel pak baru zamana Siti Fatimah nika kabit beda katel keranda jenazah nih karena bade mayit bine lebet neng yadaan Siti Fatimah lah Siti Fatimah ketengal orang bine mate jenazah neka mayit neka bine epekol bi orang laki molar nangis ya tanya ki apa panjenengan mak molar wahai Siti Fatimah pon apa panjenengan ketengal mayit neka ring celaka engkau tak nangisin mayit jireng engkau nangisin engkau tibi Arapa ajire kan mati kan bine engki engkau mon mati kan pekol orang laki berarti tang beten sekejaki kok mon mati teku orang laki engkau mon mati semekol karena orang laki orang bine tak oleh mekol makruh hukumah sesoro mekol orang laki berarti kok mon mati tang beten teku bi orang laki semekol tang tengah semekol tang bete semekol tang cetak semekol tang bengkong berarti orang laki engkau nangisin kabeh tibi dorina takok bedene terseding bi orang laki akhirnya ada remacarana sekira engkau mon mati sekira tang beden teh pekol bi orang laki tak tepak ke tanang orang laki akhirnya mulai tercetus moro beda kerena beda katel nikah sebelum ada katel pak lah seteti permasalahan benih siapa sing nyiptaki katel nika benih tapi apa tujuannya katel pertama orang bini malah todus
Siti Fatimah mate ada hukum. Ampun tak kewajiban pun anreng sedan nika. Tapi saya pikir benih bi Siti Fatimah bi tang mate pikir ki kok todus ke pangeran mun pekol bi orang laki cing kok todus. Ndara sampean Siti Fatimah todus enggak nikah. Berarti tang badan itu teguh bi orang laki. Engko tak tero tang badan itu bi orang laki. Ada keadaan mate saya pikir, Pak. Karena katel lagi bisa ngocaki ya bilisani halih. Kalau benle sana katil pendusan ni kan ngocak sangkun kerandane ka. Undur bi'aklik anal muhayya linaklik kam saro mithli bimithlik ana sarirul manaya jan katil. Kaki mana jeling engkau jeling bi peker na jeling bi mata nama lolo. Kami peker kaki mana jeling engkau. Engkau rega boy kan kui ngale kaki. Berempat orang Saudi kada kaki senompak engkau tak kejaga boleh jan. Kam saro mithli bimithlik. Senopang kok benih sampai ya kan jana kakek sekejap ki kakek jangan kate ngocak sanggun geng tak mireng boleh sampean jadi ngelating ke kate bodoh saya ngelating bodoh saya camnya cam memekol semekol orang tandi cong benih saya soki cong kok pegel ya nanti soronoro tasyi'ul janazah nika soronoro janazah nika maksudnya gimana orang nika bisa mengambil pelajaran mengambil ibrah aba bekale pe kola aba bekale benda masih nika termoga tadi ilmu manfaat ya jadi nikah hukumah sunnah mempercepat janazah mulai dari sholat dari mekola dari seberang kali jak tunda jak tunda karena mon mayitnya bagus malah sop aja ngoleh kenikmatan kebunan surga bila mayitnya coba malah tuli potos lah malah tuli mare malah tak ada hubungan boleh. Nah termoga detail masih manfaat amin lanjang umur sehat walafiat amin Allahumma amin. Laku libur nih laku libur karena kula beda acara ba'da subuh beda maulid warung dowo Senin ngaji salah sahadrah Senin ngaji lakun tok libur wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك لماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا ربنا واصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من
والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا صلى الله عليه وسلم أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب وبر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي وخالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي وعلي فخر الوجوش وبكر بن سالم وحاكم صبوت برباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام الشافعي والزين الدين المالباري والإمام الشافعي والإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشعالي بن عبد الله رشد البلاد الحبيب بن الحداد أحمد الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي ووصول إمام بن مقدم مثل عبد الرحمن السقا وأولاد مرمضار وإخواني ثم إلى روحي قطب البحر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى الحبيب عبد القادر بن جدة الحبيب الله محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب علي ثم الحبيب أحمد بن درار الحداد أبو بكر قرسي وأبي شبوت وبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخان السق والحبيب علي بن سقاب وسقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سلمى علي والحبيب عبد القادر بن سلمى والحبيب عبد الله بن القادر بن أحمد الفقيه والحبيب صالح بن تنوي بن سلمى الحامل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار بن محمد الهدار والحبيب صالح الهدار سلام به ووصول مغفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجتي وجه هاشم رافع وزوجتي كي عبد الله مسلم وزوجتي كي هجي عبد الحليم جاسم كي هجي معروف عارفي ووصول مغفرم ثم صب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير الدنيا ويغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسهل مطلوبنا يوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن ويطل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته وحرمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل والاهتداء والاقتداء بوبسنا فينا الصالحون أن الله يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوان وعلى من أسلافنا الصالح مثل الجلسة نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين